Jaji wa Igoti inene Edward Murithi ni oritie Minister wa ugitiri Joseph Nkaiseri hamwe na Inspector General wa borithi makinyie riboti ciao ciigie cira uyu. Aikari aya maugite mitaratara iria irahuthagirwo ni maafitha a borithi mihang'o-ini ino ni irakirukaga wiyathi wao wa miikarire. Ya kwamba katiba yetu inasema serikali inakuwa na haki kuchunga mali na maisha ya watu. Kwa hivyo itakuwa ni vibaya kama wale ambao wamepatia hiyo jukumu kama askari wa polisi ndio wanaenda kwa boma ya watu na kuchoma nyumba na kufanya watoto wanawake kuweka katika hali ya uoga. No na kuri oguo thina wa uhaguku wa ugitiri no urathii nambere guku andu marethaite na mishinga makigumira icigo itiganite mwena wa Laikipia na kuiya mahiu. Mburi 12 nicio ndiatunyirwo kona hatiri nginya kodi ndiatigirwo ona kamwe ndagendirie kumathaitha na matigwire. Aikari a mwena wa Laikipia ni moritie thirikari imongerere ugitiri na maingatire andu aria marithagia migunda-ini yao mugaru na watho. Murugamiriri wa gicigo kia Rift Valley ni eraniire ati thirikari no iguthie na mbere na kugacirithia ugitiri mwena ucio. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.